Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakunhun kiseng balang baper kibadon hapok Shatri jongka Confederation of Meghalaya Social Organisation lani komso haka arpu terik unok pra arjar khat kendai kala dawa ya ke sorkar bakan penteri kamno daga National Register of Citizen haka baye dei bakani u chairman jongka komso usamla Robert June Kharjarin ula ongru bakani kakunhun kala aijing meru ya ke sorkar jela bakan nang penklan ya ke Meghalaya Land Transfer Act bat ya ke Benami Transactions Prohibition Act haka Jukapor la ong baka sorkar jala kadai ban phaidien biang nakbenta ban penbek ya ga scheduled tribe status kat kandai spa sanpau ka ba ai jingi thu riulum ya ki weipat ki jai riu ki ba syong basa ha ka jala Meghalaya nalor kani ula ong ru baka komso ka kentu bat ka dawa ya ki Autonomous District Council baki dai ban penteri kampura ya ki kendon jong ka trading by non-tribal regulation ban khanglat ya ki weipat ki jai riu ki ba persyang ban keni no ya ka khai ka pateng ha ka jala na ki trai muluk nak liang jungi wa beniu I baka di bandan kata ka sistem baki khot voting in the place of origin bumut balada ki don ki poiwer ki bada na bihar na wena we kena myo su bande thabut haka jaka baki le rekin thabut be ha sino ma thawlo jong subu la dan kasi bateri bakta dali sisin san sinda buan thabut haka jala lati di ngiru ikwa ban I bakum kata sistem kadi bandan Kebaki indigenous people can vote haka place of origin, baki immigrant ru can vote haka place of origin. Ada udai domicile jo ka Bihar, un vote bit habo Bihar. Sisin sasnem. Di lada pensuk kita ngatrai ke election commission kala ru ban ye ban sedang no da online voting ru. Kenang ba kam don kame yo ru ban le yang lan ban le pai you di lada kadon ka concept of voting in the place of origin. Ka bomut ni ka political autonomy jongi ru kan safe and secure ki bobun ki biru ki thabut jubor hane nawar ki thait ban phai tilo da kadon kum kata system ke bagi haban thabut be ha kala jong ti ngidi ban le ba sa ka wei ga jing demand me jungi nolor ka LP ngimdi berklet kali generasi ngimdi berklet tapi ni la da om nadu mersuan adu ba kawan ke GPC ha por bangi opus ke CAB ni ong ba wen ye CAB ayangi ka LP bergenerasi Haman gijing tho bangi tho hapor bangi kendu amisya haka naklia ju komso rangkat usia merugi ong ba wenge kasi ibi nam khlia aida ILP beganasi pi kubo kitip ka ILP kan trikam tangi tai poiwir ki bansawan udi bola syong ba ni kidan subun ba ki Bangladeshi muslim dan Hindu ki bola dan ham ta apo garohil ki bola ya thobot kini ki lakala Indian by default lasu penrung manu ki ramba snong lani tu ki nokman tu ki lasu ai kumno ki lasu yo lakayo banlong no India selam dapet bahaya ki an ki kanun tikum kita ki don kan nolak nging patip du tano klem padan ke proses of identification tinak liang bajongi ko abani iba ka sarkar India kan penteri kamno ya ke nasi but ke nasi ke bangi ko mangi ke di bandon yo snem or kerteng kanon dei ban sulong nasi ke tu klub snem or kerteng kadi bandon yo snem or kerteng bor snem or kerteng ke bangi ko ka di khat khnai spanya kuwe but na lo usnon snem or kerteng gani ke nasi ke bangi ko kalong baka di bandon yang lain tini principle kata kadi ka principle of detection delete and deportation triple D ni kebetulan kami kalau mendetek dan identify mana body illegal immigrant mana body illegal immigrant mana bala arum suan 1971 mana bala wan hadin kata tiendang ada kan ni proses of identification kan di bandon ke delete nabar kikot kislah subuh layo epic di delete no dalayo adhar di delete no dalayo anu kot ke potensial body dia di delete no andang ada delete di report subuh kin suset sa hane mana besar lagi Tila da ki set sa hanela da ki tu ki bro ki khakun utu khun ki ula de Indian set am nama he was born in India territory tik ngim su hap ya kata ka kam te ke bo ong ba set haka jaka haka concentration kam ngim su hap ya kata ka man set aba ki de ki no bala de sila de ki no ni pali la de ki no kadi bandon ka an ka bala ban report de ban pha biang tu ka jala ka ki hari la de kin shong hang ni ki tu kin saroi biang di unda ukun ulaya sebut ski politician tu ibang tu kepal di kimiru mungkin sa penrung dia di kebangi kwa ikan nasi ke di bandon kata wei ke di bandon usne mo terteng mo bia
arpat kadi bendon ya tu kilai teligi principle of triple D. Detect, delete and report. Di hadin ngikmit nanti ba pendap na uwut ya kene ka ILP, pat hadin ka ILP na kalian jong komso ka bangin sim kia kandi ya ka NRC. Ti kiwi kung ka amendment ng schedule ngila na bajing tho, bat ngikmit nanti lada u katuga standing committee jong ka Rajya Sabha kan wan ngin ai ya ka submission ka jongi. Ti ngin sabut kiwi ke issue hadin kawi ri ka bangi kwa mentah ka por kumtala ni ka first preference kadi ka ILP but kitu kiwi ngin sanang budin bat kawi ke issue ka bangi hapan sim kia kadi kitu ka ST order 1950 ya ka bala su kidon kitra ke bom exist hiru aya am clear ki DST tip sipo kat sanu dan don DST no boleh la su copy paste back na katu ka ST order jong ka asam macua la su penrum ya am clear them check them verify di kidon hot ki try ki badon kat san sipo sispa aspa kidon tu try tu hari la da pimpek ki wi ki jalan kelawen no kum hanagalan kelawen kum hamanipur kelawen hamanipur lewat ki try ri metei ru kim dei ST ka jigmi jong katu ka ordinance kadi nomor banadu arja khatlai ki ong ki ba o kata sukar dia kana maju dalam Google Eastern Frontier Resolution di ong bakani kadi kam jong sukar India ya ka sukar India kam tresu wat kila don hilu ki komen jong ki minister of jong ka Indian government ki ba ong tresu ban aya ka LP wat ki ong hiru wat ka don de pendu di nomor bakadon kata tinggi ong tinggi ne watlat wat ti kumlu ban yo ya kaju obor jong ka LP na takadaw incorporate ki provision jong ka LP la ni pendrum ni bor jong ka LP haka MRSSA ya ka ba lale lang ba koordinat ti hari menta nomor baka sarkar India kal ILP ya state ka ba thamai ngiru ini benio ba yang tu ka ILP lang ba Bengal Eastern Frontier kumbang yong ka benefit kalong dual ka benefit way gadi ba ka CAB ka dam trikam lani ka CEA ka dam trikam ka jalan clear but ka benefit ba ar kalong inyo ban regulate ya ki inflow of immigrant handrai kan no sngi ka sarkar India kan wara ya ka LP ngiptip kan no panai ngiptip kala benget senang rumuru bala pentip ya ta di katba ka sarkar India kampala ba pentrikam ya ne ka ILP lembaga Bengal Eastern Frontier ka sarkar jala kan ban kadem pentrikam no kan ni nomor ki kendon kin bandon ha kan ni ordinance but kita ki kendon ki bandon LP more or less kilong resemble ki stream di island bagi baru kin experience wa ya kan ni senang bakawan ka tu ki kinom song dili so island kin experience wa ya kan ni ka MRSSA ordinance nomor hang ni ka pendak form ka ban pin siap di nong India pihak ban ya thu hai visa kan no ski visa hadin kata pihak ban let report ko police station di that process kan ni bandon no lupa ni di we will be very glad tada UI bahkan ni ko ordinance kan terikam no kanang ba anda kawan ka tu ka LP hadin naga sarkar India kibru kinom so fair show oh kalalong kum kutuhi di kanipat kadi ke ba stang bansan governor kalabia di lada governor sanyo menta kan bahasubun nomor ngin experience lupa tu bang in experience lupa ya kan ga ILP jo state kanang ba anda kalawan tu ILP jo central pat kibru kinom don su gaji so fair da kumuipat